uzenze njani uprioritize lifeini uqhubeke nazo kumanje ngizoxolisa nje ngiyangithanda ukuhlala babusabatha endaweni kuze kuphele but nakhona sisebenza sayolela njalo nize nibona ngqokweni oblack nje kushisa kangaka sisayola lento yokuabuse kwabantu besifazane nezingane nokuabuzana nje sisonke singasakhetha besifazane phela mina ngiyakuedwa kwabesilisa ngoba ngiyazi abantu besilisa bayahlukumezela nabo behlukunyezwa abantu besifazane abantu besifazane bebodwa bayahlukumezana bebodwa nje so angikwazi ukuthula siyakhona ke manje siyoxoxa ngalezi zinto recently ngisasanda ukufaka into ethi umfundisi be-abuse unkosikazi wami wamshaya wazomshisa you understand bengeke ngize ngikwazi ukuthola usizo uma ngizange ngize ngifake i-social media usizo uzolithola uzolekelela ayithole i-support ayidingayo kodwa naye ngeke asizakale uma engeke aze asukume afuna ukwenza njani akhulume angithi abalani naye it's the beginning of greater things for yena ngoba once aqala manje waba vocal uzobizwa aqashwe asebenze enze izinto ama skills usho njalo social development uthi siyakulekelela mawunasi skill esithize omangenaso sizobona senza kanjani kodwa leyo nto ngeke ize yazeke uma wena uzohlala phansi uthule ungasho lutho ngoba as much as sihlukumeza akusho ukuthi siduma as much as sihlukumezana akusho ingqondo zethu ayisebenzi mhlawumbe ingoba ngempela siswele lezi zinto ezincane singazenza zisenzele imali sibe sisemakhaya siba busy nokuthi sifanele sihlukumezane fanele kwenzekene ekhaya fanele sizondubane progress kamzala usunenkinga wena uthi umzala usethona kanti umzala uvela wasebenza la waba la ithupeni wena ubese ithupeni ngokukhuluma indaba nokuhleba ngabantu nokukhuluma into ongayazi online kanti ngabe ukhulume lo yazi kangcono yakho leqondene nawe ukuthi wena ubani ufuna ukwenzani ulethele nomphakathi iyona into efanele ubhizi na uvuke ngayekuseni lale ngane baze bathi isithathu kodwa ungayeki khona yedwa ozosho khona yedwa ozosizakala khona yedwa ozothi ngicela uku-invest la kuwena ngale nto eyenzayo understand yes because sina sisebenzisa into ngisho ngabe bathi uneka into zakho ku Facebook kulungile as long as wazi wena inhloso yakho uyenzelani into eyenzayo so 4R is the way to go akusadingi senze kanzima bafethu akusadingi ukuthi siyihlanganise just nje i-cellphone kumanje sine program yabantwana abancane sibafundisa ukushutha amafilimu ngama-cellphone sesiyenza i-training sisaqhubeka sogcina sifikile nala kuzo zonke iy'ndawo siyahambela nje indawo ey'ningana kodwa ikhona igroup esesiqale ngayo this weekend we're preparing ukuthi sihambise ifilimu esizoyishutha within 48 hours siyayi-advertise lento emsakazweni shoot ifilimu within 48 hours uyisubmit and itholakala sekubonakala ikhono lakho sekubonakala ama-actors sekubonakala indlela onjani iyodlalwa endaweni ezahlukahlukene even naphesheya uma uwinile uthola izinto ey'tholile kodwa for ukuthi uyihambisile izodlalwa ibheke kostekini yakho nanani can you imagine ifilimu ka-5 to 7 minutes ibukwa yithi umhlaba wonke sekuvela ithalente lakho uyenzeka kuphi leyo nto ekhaya ngezinto nazo ekhaya asidingi imishini thina sishutha ngama-cellphone understand yes. So use whatever that you have, any gadgets that you have, even if you don't have, use your parents or your friends or whoever, hook up hlalani nithi yafa unefoni engconywana akasenzeni ukuthi understand Ndumiso sengiseni nabo baduma ngenxa yokuthi bashutha amavideo abakhokhelanga umuntu omunye kodwa basebenzisa i-cellphone ukuze bakwazi ukwazi ukuba ama-comedians. And everybody else after that took that bamuka nayo. Njengoba manje sinabantu abaningi abasebenzisa ama-cellphone bashutha amavideo avele. Angithi yenza lana trenda-ke bese utrenda ngezinto right. Okay. Yiloko bengizokusho namhlanje. I hope ni-encourage-ekile. I hope ni-understand ukuthi sila sikhona ngicela singadelani imona magengeni. Yes. Yes. Asuyekeni umona ngoba uma ngihleli mina ngiyacabanga, uma ngihleli mina ngibheka okuseduze kwami yini engayisebenzisa, yini engayidayisa, yini engayithini. You understand? And okukhulu kunawonke ke mina ngine-organization ethi esikoleni seNdlovukazi. Ngihlezi ngibheka, yazi ukuthi uyakwazi ukwenza imali ngomunye umuntu. Nakwazi? Ha? Angikwazi? Kanjani? Okay, senze example ngami. Okay, ngize organization. The organization ithi Women to Women Support Kodumon. So mina njengoba vele sengisemsakazweni. Vele mina sengibhalile incwadi. Vele mina ngama products engiwadayisayo.
vele mina ngiyayikhulumela nje ngithandela ukukhuluma ngadalwa nginje so ngaze ngakuxoxa ngafunda ukuthi okay ikhulunywa kanjani phambi kwabantu ngajwayele yabo vele mina ke nje anginalo ihloni so wena mawuhleli lapho ucabanga ukuthi ungangidayisa mina uthola imali wena mawucabanga kade yazi ngayenza ngami uthathe nje le brand ekuthiwa Indlovukazi khulume neNdlovukazi ngicela nje ukuthi ngibambe lesi side lencwadi ngikuphushele le brand yakho ngoba mawungidayisa incwadi uyothola ishare encwadini yami oyidayisile noma product yami oyidayisile number 2 udayisa nje online hlele ekhaya you understand uthatha vele sengi already existing you using me like that you earn until uba enough to start your own okudinga imishini mabe kudinga imishini you understand so ikanjani lento but so you identify i-program noma i-project and then uyazuma in ukuthi usebenzisa le site lokuthi I can market this I can sell this kwi-community yami ngoba abantu baningi emhlabeni yabo so use those opportunities look around you who's there who's accessible to you use that and make sure ukuthi uyathola imali ngalokho because yonke into ibholisipheka awuzungenzela mahhala nami umuntu engimpromotayo nengimbona mhlawumbe lo ngimdayisa kakhulu awaboni mahhala ngafa ukuthatha ngifake radio ngifake amanye ama-radio ngifake ko-TV you understand imali le ukuthi ngiyenzile i-brand yakhe so uzomnika ishare ungithatha uzongikhulumisa endaweni kufanele kukhokhelwe ngalokho uzothola nawo 20% wakho ucharge 20,000 imapule yokhuluma 20,000 thatha 20% wakho ngitshela uma ngitholele u3 days ukukhuluma unamalini ngeweekend uhleli kuphi sebenzisa ini email Facebook whatever so can it be free thinkers namhlanje ngiyacela akuyibheke le kodwa mawunomona ukwazi ukuyenza lento mawunomona ngeke ukwazi ukuyenza mawunenhliziyo embi ngeke ukwazi ukuyenza uma umuntu ebukelana phansi ngeke ukwazi ukwenza into engishona uma wena ufuna ukugqama kuqala ngeke ukwazi ukwenza into engishona idinga abantu azoba selfless ozothi ngiyathanda ukubonela wesifazane lento ayenza even nalama mask modayisa ama mask ngikubrandise kahle wona siwathatha siwagqoke sisonke sibe bahle you understand bese siyasho ukuthi enziwe ubani surely good umuntu wesifazane thina wasenzela kuqala branded mask estation kwakumuntu wesifazane asikhokhelana ngalutho kodwa sakhokhelana ngokweservice wasenzela samemeza emsakazweni sawagqoka sasaphuma ngisho emaphepheni sekuthiwa simsakazo womphakathi engayibekile phansi ukuthi decide ukuthi embracing i-COVID yaba na branded mask you understand futhi bazaveza isithombe sami ile yangihle ngayo kusona you understand ukuthi kwenzekeni kuyena and namakhoza ayingena kuthina ukuthi sirifeyeni so asiyekeni umona bafethu asithandaneni umuntu uyakwazi umthanda ngisho engakuthandi yabo akudingi nje leyo nto ukuthi uzuyiqala mangabe ngakuthandi yena mthandi ngoba kwakuyena umsizile uzozafunda ukuthi abantu bayathanda regardless muze siqale sibuke ukuthi ubani uyayitshela uzuthi ngiyayitshela awakazi uze kumina uzokhuluma nami uthi ngeke lo sisi yabo uthi uqala uthi lo sisi uyasabeka gqokela no black hair mnyama black yabo usungijaje ngaba bonke ngiyikona kodwa kakangizwa akabazi uze kumina uzongibingelela ubone ukuthi mangiphendula ngithini so let us start today bafowethu asiyekeni umona asiyekeni futhi ukubukana ngamahlo okuconclude ungakangokuzi get my side of the story there are two sides of the story even if ngabe awuzwile ngami noma abe yini rather uzwe ngami nokuthi uthathe into yomunye umuntu umuke nayo because leyo nto uma usuyenza mina ngizobamba inhliziyo ebuhlungu ngikudinele guess what's going to happen to you because sekhona lo muntu oyimina ongakufisela into ngithi so lento ihamba kanjalo wathi akhuluma ngomuntu lento ihamba emoyeni njenge corona wakhuluma ngami ngingale angithi wandisa ububi ukuthi ngimubi kangakanani yethu awungazi so lento masifika mina mase ngiretaliate kuleyo nto ngithi kwaze ngisukela umuntu ngaze ngaphatheka kabi ngaveza ukuphatha kwami awubaza kade ngihamba nabo awuwazi umoya ngihamba nawo okuzokwenzeka kuwena angikwazi ukuphendula so rather wherever you are don't start ukhulume ngomunye umuntu because then ihamba ama-waves as sikhuthaza nje ukuthi nabona i-Facebook nabona i-social media
Don't start ugxibha umuntu ungamazi. Funa the truth. Bese ulungisa lapho wena. La khona wena akube nokuthula, kube noxolo, kube nothando. Ngiyabonga kakhulu isikhathi. Ngizoxolisa ukusheshe ngihambe, ngisaphuthuma esibaya nakhona siyakwenza